Niba ukeneye kwiga amategeko mu muhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga, kurikirana Maître Cisse. Ushobora kuba warize amategeko y'umuhanda cyangwa se warize ibinyabiziga. Ikizami cy'amakona benshi kirabatsinda, ariko etape ya mbere ringaniza urutugu rwawe n'ikona rya mbere. Cya kabiri, ukate amapine yawe ibumoso yose, uze gake gake ureba yuko urutugu rwawe ruringaniye n'umurongo ugabanyamo amakona mo kabiri. Uri kubona yuko uyu uhagaze hagati aringaniye n'uyu munyeshuri. Ukimara kubona rero umurongo ukasemo kabiri amakona, urahagarara. Cya gatatu, ukata amapine yawe iburyo. Wamara gukata amapine yose iburyo, ugahita wigira imbere, ukagenda gake ureba muri retroviseri y'ibumoso. Ugenda gake muri retroviseri y'ibumoso. Rero ubonamo iki? Ubonamo umurongo w'ibumoso. Muri retroviseri y'iburyo ukabonamo umurongo w'iburyo. Ugahita uza gake ureba ikona rya nyuma. Umwanya usigaza hagati y'ikona rya nyuma ntabwo wemerewe kuwongera, kuko iyo wongereye ugonga ikona ry'iburyo. Niyo mpamvu ugomba kugenda ureba. Muri kubona uyu nguyu arayobye, arongera aragaruye, arahagaze. Ibi rero ni amakosa, waba utsinda. Birakwiye ko ugenda witonze ukareba ikona rya nyuma, ureba muri retroviseri y'ibumoso. Iyo ugiye utareba muri retroviseri y'ibumoso ukagenda ukebaguzwa ukareba muri retroviseri y'iburyo n'ibumoso, bituma ugira igihunga. Bityo rero irinde kugira igihunga kugira ngo ubashe kunyura mu makona neza, kugira ngo utsinde ikizami.